Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. MP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky A.J. Singkon ha ka Sautri unai luar arah jar psa ulalej banjurip ya ke telong jong ke Shnong Roy Madan kabadan Haribhoy hadian bagi board penyak jong National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kentupru nak office Deputy Commissioner lem bat kador Bashnong kilalej jurip ya ke telong ha ke ni ke Shnong hadian balami ke jing persya jong kipat ba panchnai ke surok 4 lane nadu lat surok Roy Sha Malidor ka banya lingba na kani kasnong nakaliang Dr. Singkon uloong baka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kadai benda bishar banya shwa ban penya bat ti surok namar baki kampen roy kim dai ban kata ya kipat ba ki nong senchar Keriboy district lalam kemat dau Additional Deputy Commissioner uba A Merthong ki nong mikmat na National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bat nakatnat water resources kila jurep lang yang kini ketolong bat kila shimru ya karai bani syong perkhat halor kini kakam kabala ban keta ya ketolong bam kesnong Roy Madan Roy umur cukup bak tak di sana ni dah. Tak wasam no. Tak wasam. Kembang arfu. Ha? Anak siapa? Ham serum tu. Serum sahaja. Hadian bola penhiar. Hadian bola penhiar dia. Kamu pemita ni. Ha? Pemita. Hani. Lain nak kasus. Lain nak kasus. Nani selesai. Kasus sebenarnya. Arfu. Macam ni cara ini arfu. Ha? Stop. Lada kalong hitik kumba layakran mensua long ba kata ka kudin bakan lek bahi bakan numpenduk hi bakan lek kino kilat di bala aban pun bahai aban kulit yang ikut ba long ngin kham kumno yo kala bakan lek hadu kata long ba u ba long senong jenjar tenong lang kliang jongi film dan ni kono ka jing persya tela da kam tre na kam lek hakta korupom ka ban penbit penbiang pas yo pat ba nong senong bakan kata ti kasus long nakaliang tungin lima ay pigin long bakan yai nakaliang juga seti penting lay penbit kita habis bat kecing lo bikin barbar yo ngin patwa namar bar long bak padang ila yo ya ka resort nang ni man kasngi long lada kata ka purin ko ong ba kabiang hi kam dan cinta tolongin supensai sukat ba long kajumut kajungi ino ngilam senong kita ni kwa ay hadu bangin yo ay kita kijing thom kwa ay hadu layo ay kita kijing jinglong ke meriang penogor hukum ya ketangi kuat mentasi longkat kum ke jilong di simo ba pai kita yang sebat ya ketangi kuat di HKBD berkatari ba kalau mungkin kan ada nak yang buat khusus mo tak nangangan ini yang di komisioner ban pej kata anu hukum bukan kecite yang surok kata long jupian teneng ya ko ti sin pej minum lap na ses mo minimum ngidang kam sisnan mo pre-monsoon post-monsoon green season discharge tak mo dek kejik terban nak leng sungai kalau banyak foto mata kata ka alignment ini ka habiat baik nak kene ka ba ila ka daw menta pen maintain yang kata speed panyo yang kata ka alignment ka baik ka ba ila batay pa kanika jingjrong sa surok kan duna ka kumba ar like menta dai kina ka leng sungai ngalong ini ngajing mot to ka ban saja ngimtep le sita ka jingti kala pendu isya kata tolong dai dai ha ka project proposal itself dai ka tu ka project proposal jong ka NHIDC alam kan doni komponen ba kumi kita kita long kan don kajinya da ka bekerpa kat badan kajing tip jing start ubrio mo kita kilat ti benta nang ba kinyela ban mong ba kan long tip kumju kan nyada kan kajing sniel ne kajing tekong ban la ban ni dia mo di tong upa menta la ti kata surok ko kan do kan ne nimla ban upa maka ke belong surok ndo nyimtep mo le atak study lu kam si geologist kam si te ban kena ban mo sai kita le kata kan kata proposal self tadi ban kata komponen pemulung menta la bun post nem kala ya kali nang ni
kilaya kali bakit ki spa ton ki ya nang ni ngai balong ka durability ka jing scam ka jing sengan jong ni surok kalong ka ba sengan ba ti ka jing kali mentang kalong ba balai shift sa tai to ki ong bakadai kata ka high speed ti lada penbet na kaniru ngai ngatarai yo hi kata ka high speed hawa kanum ta ten rega katangan nganum ngaka syong ka jing start ka jongki ten rega ong balong ba lada kani surok ka ngai kumbalong katay ka surok ka bansa ka bakin sa sina i bakal sa don ka landslide ka sa don ki possibility ba ki nikiyeng ba sa po ken mansaw katang ka di ka jing po ti ni kan Ada pemurung ni figo saat berlewat setengah bumi. So yang kita ban penkiar nak nantai, ai be bagalong nang ni. Na bangi dia sukte ha dia habot, pateng penreu. Bangi du e ko te fi la perhati, di lai tindu ni bini. Dan kata ba kawan be nasate kita ki senong ki klem khat marbak long kala khang lupa kam do si pisar te. Lade baka do si ka penyak yang ni long kaliang jongi ni ki di rong ilam senong in ong kumnong ipun kiu ti lai mla ra tang blong bal ka kiu na nai na ka senong do berti la ka senong do berti ka akhir ni ko barim long don jing ya te hi do berti de kam ai nantai takin hab kali orang buat senong jom do berti insan mar sungkut ka umen ka kiu no bi ni tinggi alignment this be on the alignment kirang mas no di kam don han is mar ba long ti kumbai ong kini kirong ba temo bakin no eta tip komiti jongi tolong kami hab mitang ikran rong ikran ya kata kasus ta balikin daya interfere ya kata kam senong mar bangi ngin sale ingin le ingin hap iban le ugino ilam senong tang bahang ne kipun pau kita ngatangam to devi namar ba nam su devi namar ba dadu tabas dang bangi yami ya ka baru ni ong bet lada kan yai nang ter kadi ban pha lada ka yai nang ni ro ba hap pha ka telong bangin khang kinong lam senong iklam khang kata pi ta de menta lada kam do peti hi ka khang nang te kan penyat na kan ni long ngimyo hi banis pen ni ketika pon site hi te lada de pen ban da kut hom et kan wan madan te don hok ban khno ai ngita bangi penyat nang tar don ka sus te supat ba no snor ya kata ka bong bangi la ya le kat balak ban pelai marwah ka por ka bakiwan thok long kangat hadin bangi lit bukot long kahyar na support te kini ki boleh wan mak ba jid yu ke kila peni kita ka point ka ban lai tengok ong ba ka bakam bah hi tolong ba ya kan ka sige nga kan ka singa pakhat ba kinwan sun kita ke expat ba kinle hangte ka jata ba kinle tho kinle ya pe long khnang bangin ya susu ta tolong ngam point pakhat long bang isu wan patang ni nak liang jung isnong ni ap ya kata lada kini ginong serbe kini ginong pe nong khmi hi ki ong takta sisa lada don sispa metar satero takta ai kini tolong ni ladon ka jing ikran berdisi ro besar tuper ngilih keren ba lada tak hi tulong bum dan nak yang bungi ro insya de long haga bedi pun ban kata kasi ojong kani kasi tulong bagi miok pada tang final kumbai ong sar no ba sinem bunga nang hap bampor te ngin ong sukumna ngin ong ba bampor si sinem bunga ngin khang ngin penyat dan nak yang juga senong tengah ong mak ba ngam la ngam don bor boleh kata em ni sibuk lupa kan nama kayak yang kini kedan harum tu sah pengitian kan ya kata oh nama bun teliti kian nama ni hap kerja ni hap sarung dai kalau daya kesurok nanang tinggi don jema kai kami sibuk je kali kan ya kata mo tapi hap enang ni pun no tip saya ngate ini nomor ka alignment la approve so long yang mentah kalau approve tinggi jadi instruction ke dibi panjang dia sebut ada ki berikut objek tidak tak sama segala mentah yang tinggi tak kan bisa pet mo irang basnong long ya keren iya ka yes nakal yang jong irang basnong bapeliru impactive empat approve lingi sutu kumbalong tala approve saya kata alignment la approve ya kata alignment kasulong tang mentaban guspun kan reak serum seneng hendak te telong kata ka di ka ba usaha hakalengo don ki jaka ki ba kung ki try jakaru namtip manu ba balik ban identify ya ka jaka sa te la sutip bit belong ba la identify ya ka jaka kata alignment ka kaya nyata kanda tip ki try jaka kung kata ka don sa le si yo ki kirang ba snong ngadi yo nakaliang jong ka
revenue bat ka ini DSL ki ya kenduk ikirang basnong ban identify ke jaka kataru ngingi sa ha kalengo hi no na if identify ka lain Tok ndiat ya ketama ke ha ka ban kong ka kum ka jintip ngi ba kanwan ka island men tengi pentip kan di trai jaka gitu kan siapa ke lana kita trai jaka ba mari pentip iklam khang tiong kam lele na dawan ke ka ditang kata na kaliang dungi bengi pentip ba kan long ngimpat yo ya ka jing pensyai ka ba tikena ba kanwan nang ta ringi bena ba kanwan nang ta tinggi la ang ke trai jaka kita nak kalian kita raja kah jadi dalam persya ya kasusum pan ni sudon kam maka deh ya kejong pa deh lo kata bun sa tho da kejing tho nak kalian kasno ngadu men senam ini lah ha kita raja kah te manongin khang mangi kasno kita raja kah te kinong boleh me bisni bang ni opisa mangi mlah ya kata sar yong ba hisnam ngin pala ban tip balong kumno kerja kumno tak por Henry ni kum kasno tangi kwa ban pan santi kat no por ye bakla ban tip bak kate khusus kenam kan nom duk kate khusus kenam bak ba unom duk kata umbam undi dengan kuai ban panti sai kan pania bnya kan me pi kum ki ofsar ban kabaduna ya kalau sistem ha ka bagi la ban chim jing khen ka do kata ko kabaduna tam ha ka sistem bak no kata ko ka behe tam le se mar sendep uslap ha ka sistem kabamut ba sistem ka de ka por kabaduna ha ka bangin ship ebi jing khen reha ka bai de kita gilat linti kumno ban penne pesai nai kata kan umbe tang nak yang dumi pun jenis berpanya berdosos karena berdei kumong tanisa nak yang juga geologist po kendo mo kalong kumno kita factors bah consider swak di banle si kita ki test di tekan suku di dalam kampor apa yang buat sendiri bikin expert hydrologist kita super sharp bit kat orang. Jadi nomor badon ke kebal se kebal ni kan yo ni kan. Baik nak duk sedang kan. Kita dalam day man buat je. Kita tangla makam up di kapor, amat sempor, nambah apa kita kan. Kita pun lang borok. Awak lah pun tu dia borok ni. Kaumbam umbi ketika priority ini, namunta jom borok. Jadi ni rugi nak kalian dapat district administration apakah wanra mungkin ki developmental program project ni ada bah kanum kita apa ni pak not at the cost of the public any developmental work environment kumbalaban i so mene ini nak kalian juga dengan sa convene ke meeting bakti NHIDCL I think so it's a hot meeting it's a keren ada kila apa ni include dia kanono komponen haka project ke jangki ban preserve ki water bodies ni so tu apa ni ko kita itu concern tolong ya kai ban should decide mentah ni dengan nom la ni ha ban ngin ledge sa site in ha ban assess the engineer la water resource law ni ora ada jingmot ke bahahi tika jingtu jang sarkar balang kata tolong obviously kita ti concern jang ki pa apa ngin address kita issues kata kadika assurance kami ay nakalang jumis ang tahi like nang tating sa kran hadian ako dala adab kay assessment kay sa laban tet kamabra markum ka service lane ru bagi propose nek di jaka do ki baik ba gadon tu pat establishment dalam terkat hati long le nak ki kebang kata ki gadon tu pat ni saya ikut kat bagi la show namun di snap kit jaka last time di bukan ni kai saya ke surau kaya yang tiru kalau makan kita yang negara ini susu kan negara kalau commercial maka pun kita bila dah kepada don kehidupan hanya harus surau kaya itu lah dengan penyiar yang surau ini itu kita im nang tu bila kita kata orang ni shift nak kasadian plus ketika area kasadian kami yang tu requirement juga NHIDCL begitu orang rakyat tak 80 km/h speed. Kita question kita kilometer per hour speed. Markup driving your out clock. Sukben banyak snow yang kita ki development lani kita kampung roy yang bersurok nak kita sikit kejongi pada kampung akan ke roy sukben kita roy dihapan suatu itu ni kawai
ba kilo kini kilat kampan roy kim dei patu ban kata kum ya kita long kim dei pada ruban kata ya kini kum ki pentor amar ngila I yo pon ki jaka akaba daga jingwan jo kita ki surok ni kmen or ndrei ei ka blakta pat ki bopon balam pat bopon tong hakan liang jong ka pentor ka balak du no kita long ki ngila du manu ban ai kita jadi nomor bertau kita pak sini kedong betan kiwan ban ya kerpat ina ban iron bentalang bat so kerika kamram ke junga ban don ban pet leading kmat ban I dan jong kisko ya kani ka project ka baki mat panai kena kalian ke jong di pak mong so sno ni kim persha ke development ndai ka baki smoke ya kalong ba yo do no control ke jong ki do no kita long ki jong ki di ba sinaru iwan ban ya pet ya kbi ke ni kenapa kamu ke begin le jing sna so kinam dei pat kiban penduduk pat ya umbang undi kim dei ban penduduk pat ya ke kamai kaji leba control jom ki song basa kita hita ila nakaliam jom ki snom pa sok sini nakaliam ke jonaru harap pa kita ingi pat ha image DICL pada keyboard juga district bakin net yang berlengkap dengan terkait kita.